Yahweh. Region Arkansas Support Network, ilo Vijan Family Support Program. Raini ni kat kanan tugum pabina tu pemi wat kan chu imchat mela lego rawro pa kon jala. Pat kacala wajah kaya dan kem ceprojar pani manchu ko kachu chu patap pag pagwajat mela lego emano jibang yok ilo am pag step ko chino tata ilo am register ajirio ilo manchu ko. Tamakay na jauh dengan oleh paro raja por niir kap roever yung raja ibu jin pat pociri melale mo tata komero jino kap jo oleh pepa ko an ruju ne pepa latak pepa injul pej pot kap pepa in way la met komero ko ala ju leo e bang tata kap local school district ko bijo an taun ne ko choy elguna oro pa kon bar chalai gan cipang kan ilo ju kap ju jing berewa ngai ko jai ko rugo komerong kacita kiper menculo chuan remaja lo cara balilo menculo ne para ora pa kon percaya kan kacen rojara baro ilo menculo menu regagian kejulo principal nurse ka roja di ko kile gara para pa jibang komerong par jala kacen rutero rulu ko kacuyo ilo chujing perio chujing perio komerong po jibang kabela lepo neko ko baca iguji. Ramai cipang kan iguji ko aru juga leo, ilo back to school event ko air. Kap wae ko jet nganan kap baca aru juga leo, kap cipang kan yuk, kan iguji ko jet. Kamera par ke back road ko kap matam ngan pat cipang kap wae bena to kan experience ko air. Ke memi pe menjual leo, kap rujara baru air, romana nan cara balik kap ru juga leo ni. Kami boleh orang right naruh go ilo kagin orang apa nama ilo baca perewat ikijen education wana juri wana jum komerom pangan herangan ngai ko kile ke ebit cara bali pier komerom par epok melalai pen rojet kapro ilo rago jet ilo education meno chuan parent guardian ro komerom bar kimi mit baca jai gujin par cara bali pen cara bali mani pen menjual ngai war ko ila ngai dan nganir kapap te der ngai war meno ko kile ke raja gujin jai kapar pagami pagna bayo ko an menjualan kam nampak ni email ko ar kagian bane manam communicate wat pen ngai agar pajur jaware wat jabru kagian wat punya barone counselor kaprujana baron jet ko rabaron par cibango kan jaware wat kacita apa nono ko Kami ni je kuano kacita ko pengen gojek merong kuano kay pajarre pen wad melale ko kam magatu do ilok pe ko mero par kacita tour moda jenan rano jino tata nganam jala kacen klajru mana jirio kapacun yen ko mero par jala kacen degagian jadi melale ko elguna orok be menjualan jala kage wino kam mangai ko raja karangana jirio ini modal jiwan mengai orang dan mi ko mero par ko nganir wawen kata gu mengai war kacita emergency raja gu kata gu tago ye to limo ngan Nigeria ngan cibang ilu kala jurumyo ke cibang goan emoro ngai gu ngan kala jurumyo kabien takado akien therapy goan no schedule goan kemi boy luguna uruk boy kon communicate with pen gagiyo kam menjulo ana cibang kamini ne olive pen ron boy en jepor problem ko call ka punono kacita ko call gien ko ila ko ien program ko an menjulo you communication ala ba jibang solve problem ngai ajrio ni jeme jay ko jin pagpajan kemi boy marong pag cirgi yen ngan air cetape ka polo iayo ka bien pick up kap trabajrio ngai ko jay ko pick up ngai ko make pick up ajri jemala ta ko an ilo menjulan nganam ni di lo wai wa ngai kwar kanan buk ngai kwar kanan po ajrio ni jemen jino jugu ilo prike we jadi amela lego eden ngana ajrio jido langa eminania ko marong per search ilo online kan local prike program ko ilo tahun na ena wor pe ba ko kana karera la kam kemi po marong wor wanen yu mene imene jadi kar kan ingkap ko ami kemi boy regagiyo HPS kata gawan
kan melale ko an menjule kap kata ko ana jiri ilo pa chia ke lo kin kata langan elementary ako chet bar melale ko ko maron ke mi iyo go me iyo ga ne edun aur edun para aur ngan ba ili jom chakla jo ana jiri iyo ga ni ga me itu kalime mo ba colorful kajor kachit ajiri re kutu er kachit tam edun aur ko pamle ren lale ta go kada kilo mo ko yimer ko maron celeter hilo menjual ko work club ang after school program ko kamaron panchino lam nakagi rega giyo enaj eo eligun para auro ko para kan cara bari pen yum community ko tipen yemelgin elementary ya ko kemi we olive state ke yo ko kilaj ko er ke jadi en wan chong ngi luitin no school re amon chino lang chim yon yang junior high yo ko in high school aga lo wajia ga nge lang lak kilaj ko ela wala influence ko e jakar ngana jiri rechino kata grujuro wewe ngan pamla kadi yun jaklaj ko air ro yo kata ko ena jibang kan cara balim ciwo amro para lipun penjiri ngana jiri yo yimel wona ro pe cerbar communicate wodi pen ajiro nijir yimro jak ay ko ci ko air ngai pamle rajalai kan disability diagnosis yang ada juga rutoro marong bang ngan menjule peran lale ngai juga marong eligible ngan special education ngai pamle recem lale kan proses ngan special education menjule marong bercibang yo aku marong bertanta ke obijar kemi boy enaj bagian kan proses ko ngan lale ngai juga marong eligible ngan special education patap komaran chino kabot olip melale ko kan diagnosis so ana jirio jenta kata kabot olip melale ko ya karangan yer perenjala yung ngajet ngan perpejet melale komaran jet gain link komaran lale yung par pocil melale kan info go igar kwawat ngai wara par melale ko wai wiji komaran par call to jamaron par jibang ko kali ngai warami kachita akai guch komeron kata ke kachilo telepon email kap social media pages ko ar in with Facebook kap jambo to ngan obiyar with ngai warami meaning with kum kanu jinembol lewat par yawe cara mo wajkan kum kachuchu